Gdje smo stali i šta se dešava? Ladice ne možemo izvaditi van, ko što sam rekao u zadnjem videu. Tu su te nekakve vodilice koje nemam blage veze kak idu van. Sad imamo problem, moram skinuti ovaj lim i tamo u daljini negdje je jedan šaraf. Evo ga gore tamo negdje u ćošku. I ne ide dolje pa ne ide. Morat će s cangama van. Prije nastavka. Ali prvo kafa. Da popijemo neku kavu, evo ja i žena. I onda da mogu na WC odmah otići. Ispustiti sve, pa da živjeli. Kak bi u onim videima o hrani rekli, fantastično. Čista devetka. Ko što vidite, danas mi je moja žena prvi glavni pomagač. Majstori smo, majstori. Da. Ide polako, napredujemo. Evo je. Uspjeli! Vražja ploča. Evo i taj jedan šraf, pazi ispašće. Imamo ju! Tamo, trofazna struja. Tako da će to baš biti veselo. Ništa, isključiti svu struju u stanu i to je to, nema šta. I nestane struje u cijeloj zgradi. Pa to da. Eksplodira sve. Evo ga. Pri kraju s kuhinjom. Ali još jedan dan će nam trebati da se to riješi. Ovo najbitnije smo sad demontirali da kuhinja bude lagana za nosit. Ladice su čiste. Tako da to je to u biti. Ostalo je samo, kažem, eto. Ploču iznijeti, vodu odvojiti, struju za ovu indukcijsku ploču i to je to, pa da. Nema šta više, tako da stićemo na vrijeme. Onda nam još ostaje ovo dolje, laminat. Da ga izbacimo van i to je to, pa da. Eto ljudi. Sad znam kak je ovima što demontiraju kuhinje. Kakav posao ti ljudi imaju i rade. Majko sveta, ovo nije. Pa dobro, mislim, ako znaš ono, kad na primjer ti to više puta radiš, onda ti već imaš ono, znaš. Pa dobro, znaš otprilike to je. Kako i šta. Ipak sam majstor. Uspjeli! Sve dobro, pa da. Sve će se to napraviti, eto. Ali sad znamo da nije jednostavno seliti. Evo ekipa. Današnji dan je završio. Rastavili smo većinu prednjeg korpusa. Sve šarafe smo povadili da dijelovi se mogu micati kad ova ploča bude skinuta. Znači samo će se svaki dio izvaditi i prenijeti. Tako da za danas je dosta. Sutra je nedjelja, sutra odmaramo. Tako da u ponedjeljak nastavljam. Bude došao moj tata da nam to pomogne. I to je to. Uspjeli smo. Bar se nadam. Još uvijek u ponedjeljak može nešto poći po zlu. Kako to obično biva. Ali nadam se da je u ponedjeljak sve gotovo. U petak nas očekuje primopredaja ključeva, to ćemo vam isto snimiti. Budete vidjeli kako to izgleda, kako funkcionira. I to je to. Evo ljudi kako izgleda to. Skinuli smo lajsne. I nastavljamo onda dalje rokat. Pa da. Biće to dobro. Biće to dobro. Evo voda na redu. Svašta tu ima. Ploča nije spojena, to je najbitnije. Šta smo napravili?
Eto, kuhinja u dječjoj sobi. A da, vratimo gore ploču i to je to. Evo gdje je ploča. A da, i to je to, nema ovdje ništa. Sve slobodno. Još razvalit laminat. Tako kad smo majstori bez alata. Pa da. I onda ne ide sve kak bi trebalo ići. Tak je, šta ćemo? Bilježi ove. Bilježi. Evo. Ovaj. Lajsne. Evo. Rokačine. Nema ništa više. Evo ga. Krenio i laminat. Dio po dio. Evo ga. Bilježi se lijepo i svaki će onda nazad se vratiti lijepo i to je to. Pa ćemo vidjeti kako će biti. Ko preživi, pričat će. Evo, kako to izgleda trenutno. Laminat ide van bez problema, mislim, nema šta ni biti problem ko suvo zlato. Jedno 17-18 eura je bio kvadrat, tako da. Evo ovdje smo ga ovako označili sa brojkama da znamo vratiti i to je to. Nema šta. Sve ide svojim tokom. Kako na kraju to sve izgleda. Demontirano, profesionalno. I evo šta je ostalo. Linoleum ispod estrih i to oni planiraju sad skidat, brusit i ko zna šta. Eto. Vidjeli ste šta smo radili, šta smo napravili, završili posao. Perfekt, tutti bene. To je to. Sad čekamo samo primopredaju ključeva i gotovo. Stigli smo na vrijeme, to je najbitnije. Zapratite kanal, bacite komentar i like i vidimo se u idućem videu. Ćao ljudi!